Duga je i naša saradnja, duge su i veze sa SET reciklažom. Zorana Nikolić, dobro jutro. Dobro jutro. Pričamo o reciklaži elektronskog otpada, je li to tako zove? Jeste. Dakle, sve što imamo u kući, možemo, što radi pa prestane da radi, mislim na frižider, računar, televizor, šta god, može da se reciklira. Jeste. Sve što je radilo na struju ili na baterije, sve što ima naponski kabel, jednog dana kada više ne bude radilo ili prosto bude zastarelo, menjamo novim modelom, trebalo bi da ode na reciklažu. I kako vi to reciklirate? Kako to izgleda? Šta se desi sa mojim frižiderom, na primjer, kad stigne do vas? Onom koji bi trebao da stigne do nas, ili tako? Na primjer. Da, mi smo fabrika za tretman elektronskog i električnog otpada i svaki taj elektronski otpad ima poseban način, tehnologiju na koji se reciklira. Ne reciklira se na isti način vaš frižider ili televizor koji ima katodnu cev. Sve ima posebnu proceduru i metodologiju. Kod frižidera, znači imamo otpadni freon, ili tako, imamo ulje iz motora, potpuno drugačije materije koje su opasne od, recimo, kod reciklaže monitora i televizora gde je katodna cev, gde je olovno staklo, gde je fosforni prah. I tako, znači... I imate postupak za svaki od tih uređaja? Tako, prosto mora, zakonom je, što bi rekao Veljko, dao Bog da se zakon poštuje. Tako je, da se zakon poštuje. Svaki te, za različite grupacije elektronskih uređaja postoje različite tehnologije. Poenta, znači, reciklaže jeste tretman, istretirati ono što je kompletno opasno kao uređaj, svesti ga na nivo sekundarne sirovine i izdvojenih komponenti opasnog otpada. Onda te sekundarne sirovine idu dalje, a izdvojeni opasan otpad takođe ide dalje na trajno zbrinjavanje. Ne mogu sve da rade mašine, ovo su vrlo osetljivi poslovi koje moraju da rade ljudi. Koliko ljudi ima kod vas? Nas je tu negde blizu 120 i mi smo preduzeće koje stvarno beleži i rast i razvoj u ovim stvarno teškim vremenima. Konkretno ja sam u SET reciklažu došla 2008. Mislim da nas je bilo nekih 5-6. Sada smo ponosni na ovoliki razvoj. Koliko god raste tehnologije, imamo postrojenje, nema ništa bez ljudi. Sve to naši ljudi izađu na teren, transportuju uređaje, utovare, istovare, mere, razvrstavaju, primarna demontaža koja je ručna, jer opet kažem, zakonom je definisano kako uređaj mora ući na tretman. Znači on ne može da uđe na tretman sa kablom, sa kondenzatorom i tako dalje. Znači mora da postoji primarna demontaža, tako da ništa bez ljudi. Naravno. Kako taj jedan sad uređaj, vi kažete, reciklirate? Je li to onda postane deo za neki novi uređaj? Kako izgleda taj proces? Da, reciklaža ili tretman elektronskog otpada svede se na nivo sirovine. Znači, bilo koji kompletan uređaj, kada on prođe svoj proces tretmana od ulaza, primarne demontaže, do koji god postupkom da se dalje tretira, izlazi izdvojene komponente. Pa sad, da li je to plastika, da li je neka druga sekundarna sirovina ili neki bilo koji metal i imate izdvojene komponente koje su opasne, da li su to kondenzatori, da li su to baterije, da li je staklena vuna i tako dalje. Svaka od tih izlaznih komponenti mora da se zbrine. Ako neka od njih ima namenu, odlično, ona se prosleđuje dalje u postrojenja kod kojih će se svesti na nivu kao da je primarna sekundarna sirovina, kao da je iz prirode. Znači na taj nivo. I može ponovo da se koristi. I može ponovo da se koristi. Opet ponavljam, ključ je ono što je izdvojeno, ono što je opasno, da nađe svoju dalju namenu. Ako ne može, znači da se odlaže, a u Srbiji ne može da se odlaže opasan otpad bez prethodnog tretmana, onda se dalje to izvozi. I za kraj logično pitanje, kako mi svoje uređaje da damo vama, da sačekamo da dođete po njih ili da donesemo, kako ćemo dobiti više novca? Znači, SET reciklaža, pozovete 0800 250.000, besplatna telefonska linija, pozivom sa fiksnog telefona, prijavite svoje uređaje, adresu ili tako, kontakt telefon, kolege se najave, dođu, preuzmu uređaje, vama isplate novac, uređaje završe kod nas na reciklaži. Sve to može i da građani sami donesu u SET reciklaža. Mi smo u Beogradu, na Karaburmi, adresa Slanački put 26. Ukoliko sami transportuje svoj elektronski otpad kod nas, iznos koji ćete dobiti u novcu je naravno veći. Znači Slanački put 26, SET reciklaža. Dakle, isplati se dovesti. Isplati se reciklirati. Hvala vam mnogo. Bila je to Zorana Nikolić iz SET reciklaže, a mi vam sada poklanjamo nešto
ne neki stari uređaj, nego flašu vina, i to iz Mačkovog podruma. Vina iz Mačkovog podruma rezultat su rada 3 generacije porodice Jojić, koja ima svoje vinograde, koja svoje vinograde neguje i pravi vrhunska vina koja su svoj put našla i do poznatih restorana u Srbiji, ali i van nje. Dakle, jedna boca vrhunskog vina iz Mačkovog podruma za vas, a povodom 45. rođendana Studija B.